mai te pakipaki mō te kai whakataki o te pō. Te arahi maipi. Ka hua au I te whaititiri I whakatupuru nei, I runga I te rangi. Ka aorena te unuhanga o te tani whai te rua, ka ngā ue mō kau, ka ngā ue tāmaki, ka rū te whenua, ka taka te marama, ka taka ngawhe tū I te rangi, ka ara waikato I te rua. Ka hiri, tia te ariki nui ngā waihono I te pō. Nāna te kōrero, tino ranga, tiratanga, tia tō hauora, kei taku kuini, tēnei te whakatutukitanga o tō hāki. Nei rā te pitomata o te hauora Māori, o tō tātou iwi Māori, e kite nei I tēnei pō. Hei te makau ariki, tēnā koe. Hei te whare ariki nui tone, heni tēnā rawātu kōrua, ko whakatinana mai I tēnei rā. Hei whakamahana I a tātou, tēnā kōrua. Ka mutu, āwhina te kaupapa, tēnā wā mātou whānau no roto mai, tupu mai I roto rākau mga rāhui pōkeka, e whakakorikori ana, e whakawiriwiri ana I te ngākau, hei tīmata, hei wāhi I tō tātou pōnō reira, e rauranga tira mā, kia kōkiritia ngā mahi o te pō. Welcome to this very special night, honouring our toa hākinakina at the 2025 Trillion Trust Māori Sports Awards. Tonight is all about celebrating Māori sporting excellence. I'm Te Arahi Maipi. Huge honour for me to be the host here tonight. Ki roto I tō tātou whare, ki runga I a tūranga waiwai marae, and don't worry, you won't have to hear me the whole night. We've actually got some talent on the roster tonight. Atu I ngā mea ka whakawhiwhia ki ngā tohu. We're joined tonight by Silver Fern, Erena, Mikaere, tuahine e mihi ana ki a koe. Kia ora te arahi, e kia ora e te whānau, kei konei ahau I te tēpū o te haukainga. Kei tōku tawha, ko tāwhiri, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koe. Now, what are you most looking forward to here at the Māori Sports Awards? Well, for me it's emotional because it's 35 years. E mai te timatanga te kaupapa nei, e mamari au tō tātou ariki nui, e te tūpuna whaia tō tātou kuini, te ata I rangi kāhu, mai tērā Albi Prior mā. Ai, ngari kei konei ngā karaura a Dick Garrett mā, a Hemana Mwaka mā, awai atu a Tāmati Redi mā, e mamari I te wai a Winston Peters, nāna nei hapai te kaupapa nei I te wai aia, koe rā. Engari he raka tēnei he karutahi, engari e tautoko I tō tāua mokopuna ki te ai, pēr e toi tēnei ki tau tō tāua mokopuna o Logan Rogerson, tērā. Yes, now you said you didn't want to drink your mokopuna, but we're very proud of your mokopuna. It's been 3 years since we've had Māori Sports Awards here at Turanga Waiwai, so firstly, thank you for having us back. And is that the one thing you're looking forward to, you seeing your mokopuna hopefully take the stage? Not really. I think, you know, at the end of the day, I don't want to be biased, but, you know, good to see people like Lisa Carrington back here again. And, you know, I was hoping to see Nolene Taurua back here too, amongst us. You know? Yeah. Hey. So these are the things that toa tātou I ngā haukina kina Māori kato. As far as I'm concerned, they're all winners. Kia ora. Ai, kia ora. Once again, thank you for having us back. Back to you, Te Arahi. Tēnā kōrua. O tira tēnā tātou. Jesus, they make a mission. Now, we won't mention anything about politics. Say the first interview is Winston Peters' name's mentioned and also Nolene Taurua all in the one sentence. He oi, kia tae te ahai, ko tēnā te ao te Māori, e pai here tia ana ngā mea katoa. Engari, ko te ito matu o tēnei pō, celebrating Māori sporting achievement. Nō reira, kia toko ake ki te tohu tuatahi o te pō. Tonight's first award is Te Ara Tia Tia Four Winds Foundation Māori Umpire Referee of the Year Award. Te Ara Tia Tia, Kaiwawao Māori o te tau, Māori Umpire Referee Award, nā Four Winds Foundation. Ko ngā kaitono, Paki Parkinson o Waikato, Biki Rugby League, Ben O'Keefe, Ngāpuhi Ngāti Whātua, Futupōro Rugby. Tiana Ngāwati Anderson, Ngāpuhi Ngāti Porou, Futupōro Rugby, Takiwhitu Sevens.
Hira hira tērā rārangi ingoa, ko tautapatia, and to present this award, please welcome to the stage former Māori All Black, tōku matua, Doug Hauraki. Ka te tuatahi e tautokanga ngā mihi whakatau i a tātou te pōnei. Kia koe hoki he mana e tuku nei te arawhata ki te kaihanga, nāna tātou katoa e kia. E manaaki e hui hui nei tātou I rungi I tā tātou kaupapa whakahirahira. Tuatahi e mihana kia koe aha ko kainoko I kia tāmai, te kuini, nāwai hono I te pō, ka noho, ko koe, te kahurangi, te mārai kura, te whakaruru hau mo te kaupapa nei. O ti rā I runga I tēnā kōrero ka hoki aki nā whakaaro ki tō pāpā, e kia nei, ko te kingi o te whare o pānapa o tīpene, ko ia hoki I noho I roro, tuatu I tēnā, ka hoki ki muri nā toru tukau marima tau, I tono mai a Albi, a tā John Ture, medic, ki te ara ki nui, mana e awhi te kaupapa, whakaruru hau nei. Nā rei, e mihana kia koutou, e tautoka nei, I tēnei pō. O ti rā, e mihana kia ia, I runga I te ahurewa tapu o na tipuna, I runga o nā whakaaro, me ki pene ake, rede, hau, pai marike. I'm privileged to be here to present on behalf of the Four Winds Trust the award for the Umpire Referee, the Aratiatia Award. Like most people who were involved with Albi when he started this whole kaupapa, it wasn't about influencing or anything like that. Albi just told you to get on and do it. And I have a funny feeling that when he approached Pat Walsh as a member of the Four Winds Foundation to host the same award 35 years ago, I think Pat was voluntold to do the job. And on behalf of Pat's wife, Nolene, and their son, Mark, I'm totally privileged to be here to present this award. Tēnā tātou katoa. Ana ko te tō mo te pōne, they should have got some easier envelopes to open. No Ngāpuhi, ko Ben O'Keefe. O ti rā kare a Ben O'Keefe I wātea te hara mai te pōnei, engari ke te whakāria ki runga I te ki konei o no whakaaro mo te taonga nei. Tēnā koutou katoa. Thank you everyone. It's a huge honour to receive the Māori Sports Referee of the Year Award. I'm really sorry that I can't make it there tonight. I'm still up in the Northern Hemisphere, but to be at a venue where you are is incredibly special. It's been an amazing year for me. I'm really privileged and honoured to be involved in Super Rugby NPC. Highlight for me obviously this year was the Lions series in Australia, which was really special, and I couldn't do it without a lot of support that I have around me, friends, whānau, they help me with everything I do on the field, but also my experiences and how I manage everything off the field as well. I also just want to make special mention to the other nominees, Paki and Tatiana. You both have done incredible work this year, leading your way in the fields, Paki in Rugby League, and obviously Tiana with your refereeing in rugby as well. So I just want to say congratulations to you both and what you do for the sports that you're involved in is incredible. To every other winners and nominees, you're leading the way in New Zealand, and it's so special to be involved in a really special group of people. So I hope everyone has an amazing night. Ngā mihi tau toku iau. Thank you for your support of me, and it's a huge honour to be part of the awards tonight. Our 2025 recipient, Ben O'Keefe. Now I realise why Dick said keep your speed. Tēnā tātou, tuatahi mihi ana ki te ariki nui koini ngā waihono I te pō.
me te whare o te ariki, koutou ko te haukanga, tēnā koutou. Tēnā koe matua Dick, koutou ko te rōpū whakahaere o te tohu tākaro o Aotearoa. Koe Murray Jackson ahau, ko au te tia mana o Aotearoa Māori Whutuporo, I ho mai te rākau, mai I te kahurangi Dame Farah Palmer I tēnei tau. Tēnā koe, Farah. Ka tau whakati au, mātou tahi ki te whiwhi tēnei taonga mā Ben O'Keefe, ka nuku nuku, ka neke neke, no te taitoke rau mau o tahi. He kairewhi whutuporo ia o te taumata ke ki Aotearoa me tā wāhi. Me whakanui hoki o mātou puari ki te ana ngā Wati Anderson mai I te whutuporo Māori. Mohe o tia whānui tia ana e tātou, mena horekau ngā kairewhi, horekau he kaupapa. Nō reira me mihi kātika ki ngā kairewhi katoa o ia kaupapa. Nō reira tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ai, mihi ana kia bene o tira ki tēnā kāhui, mai te whutuporo Māori o Aotearoa. Apparently, Ben O'Keefe, just very recently, it might be as recent as today, has just been named the #1 referee in the world for rugby as well. So, ka tika ko whai mana ia I tēnei pō. Now, next award of the afternoon is te Puni Kōkiri Māui Tiki Tiki a Tāranga Māori Sports Administrator of the Year Award. Māui Tiki Tiki a Taranga. Kai whakahaere hā kina kina Māori o te tau, Māori Sports Administrator Award nā te Puni Kōkiri. Harley Wall, taranaki Ngāti Tūwhare Toa, pā whutuporo, touch rugby. Tui pā puni o ngā pōtiki Ngāti Whakaue, poirewa, volleyball. Gordon Watson o ngā puhi, poiwhana, football. To present this tohu, please welcome to the stage Te Puni Kōkiri Deputy Secretary, Paula Rawiri. Tēnā koe, Paula. Te ariki nui, nā waihono I te pō, patron of te tohu tākoro o Aotearoa, tēnā koe. Nā kaiwhiwhi o te tohu nei, tēnā koutou, waikato tainui waka me nā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. On behalf of Te Puni Kōkiri, I am honoured to be here tonight to present the Māui Tiki Tiki a Taranga Māori Sports Administrator Award. Sports administrators are skilled at planning, managing and implementing programs to ensure their players and supporters have every opportunity to succeed. It is what you could call behind-the-scenes work, often unseen. It's the people who are taking the minutes, sorting the accounts, getting the kai, dealing with personalities, or doing the bar duty. They act as the backbone to ensure the success of those involved. That resonates with Te Puni Kōkiri and the work we do. It also sounds a bit like Tūranga Waiwai Rugby League Club. Tonight's awards are a wonderful opportunity for us to celebrate the achievements of the quiet achievers, those who work hard to help others achieve their dreams. Congratulations to the finalists. Each of you have demonstrated excellence in creating an environment for your teams and their whānau, your community and sport to thrive. And the winner is... Gordon Watson.
Te riki nui, tēnā koe. Kia ora, good evening, everybody. I feel very, very blessed, very humbled to be standing here for tonight. I want to recognise Harley and Tui as well for their work in their codes, but also everybody here tonight. Te tohu tākaro o Aotearoa for this wonderful event. Our host, our gracious host, this beautiful backdrop of Tūranga Waiwai. Māori football, Aotearoa. Māori whare, Phil, Hone, Kimiora, Joe, and everybody. This is as much yours as it is sitting here on an individual basis. For Auckland City Football Club to go to a FIFA Club World Cup as an amateur team with players who are students who have day jobs, and to finish 27th out of 32 against Bayern Munich and Manchester City and these global brands, it's just impossible to understand how difficult it is to pull that all together. It's about service. The mahi is actually about the athletes and the coaches and giving everything that you have to enable them to be the best version of themselves on the world stage. And so for me, that was just, it was just a privilege and an honour to do that, as it is with Māori Football Aotearoa. I know that time is short, so I'll get to the point. To Inga Tākaro as well, thank you for bringing me into your mahi as well. For my late father, David Watson, and my late mother, Ida Watson, Nee Brown, for my sister Heather Glenn Watson, and Steph Clark, a friend of mine who passed away, this is for you too. So thank you and enjoy your evening. For the past, the present, the future of Māori sport, we're here to uplift it all. Enjoy your evening. Rawe katoa e nā kōrero. Nā, ka toko tonu atu ki te tohu, e whai ake nei, ko te maru o tūmatauenga, te Huinga Tākaro Māori Sports Coach of the Year. Te maru o tūmatauenga, kai ako Māori o te tau, Māori Sports Coach Award, nā te Huinga Tākaro o Aotearoa. Ko ngā kai tono, Thomas Makea Ngāti Kahungunu, o Yuka, softball, Marty Burke, tainui, futuporo, rugby. Michael Main, Ngāti Awa Ngāpuhi, Poiwhana, football. To present this award, please welcome to the stage Te Huinga Tākaro Board Chair Carol Ngawati and Trustee Diana Kawana. Tēnā koutou katoa, tēnei te mihi kia koutou. Te marae o Tūranga Waiwai, nā mihi kia koutou mō tō manaakitanga. Te kuini, nā wai hono o te pō, tēnā koe. I'd just like to thank everyone for supporting this evening. 35 years. Put your hand up if you've been here for 35 years, everyone. I look around the room and it's like a family that we gather every year. So ngā mihi, kia koutou. Te Huinga Tākaro Aotearoa are delighted to be able to sponsor this award because it recognises every mum, dad, auntie, uncle, anyone that's been coerced to coach a team. This award recognises you. And we recognise our main nominees and our recipient tonight, but we remember those coaches that have made significant difference to everyone's lives. I'd just like to mihi to the tuahine Dane Nolan and her kaha, but I also like to have also mihi to Yvette. We're really proud of you, Yvette. You've honoured us as well, so ngā mihi kia koe. But tonight is about our three recipients and my lovely assistant here, Diana. She's going to present our tongue on behalf of the rest of our board members. So our recipient tonight, Marty Burke. Sali Maria,
My daughter's told me I had to get a speech ready, but it's blank piece of paper. So I'm probably just going to have to wing it. I think driving out here was like a little kid again, coming back here to my nan. Brought me here when I was 5. Haven't been back here since. My mum and dad both brought up in the Whakaata region, in Hukanui is our marae. So to come back is pretty special. I probably don't acknowledge my family as much as I should. They allowed me to do what I do. I'm lucky enough to coach an awesome group of men and people down in Christchurch and Canterbury, and I have the luxury of being brought back home to coach here in the Waikato again, which is amazing for me. So my family allows me to do it, so I feel pretty special. To our nominees and the people in the room, I'm very humbled to be amongst the company of the people that are in here. I think it's very special. And for me, learning around my Māori side, it's a group of people I want to affiliate with for the rest of my life. So thank you. I'll cherish this and have a good night. Rawe. Now, we're going to cross over to Erena. Kia tahuria ke tātou ki aia. I just see a sea of beautiful Māori people in this room, and I want to know who is she with and catching up with at this stage. Tēnā koe, Erena. Tēnā koe. I'm here with father and son duo, Riley and Thomas Makia, and I've been sent here for a reason. I'll come to you first, and I just want to ask a basic question. How important is communication in softball? Now, I know you hear catcher, batter, and I'm going somewhere with this. Yes, you are. Communication is very important, and it's always good to have a good manager that can help you support in that communication too. And so are you coach or manager? Coach, yeah. Coach, awesome. So that's not your business, right? Yes, it is too. Oh, okay. Now I'm going to go this way and say, now who organised coming here? Because I heard you weren't coming, and then you were coming, then maybe we're flights, and then we were driving, and then even an hour ago messaging, can I have another room? Is that you? I just said I was available to come. The rest of it was kind of that fella over there. Talks about communication, didn't tell me anything. I don't even know what table I was sitting at tonight, so I went and sat on table 17 when really I was over here, so yeah. So we're getting the gist of it, whānau. We got communication. Now, does this happen on the pitch? Oh, no. No. Now, so Matua Dick said, the message come, you're not going to room with your father. Yeah, no. No? No. I love that one. Yeah, nah. Awesome. And now, last thing, I'll come here. What are you looking forward to tonight? Oh, just a great night to celebrate Māori success, and to share it with my son. Very special. Awesome. Thank you so much. Mo tonu mai whānau. We're going to a quick break. He whakatairanga I te toi Māori. He tūhono ki te ahurea. He tūhura I te auahatanga. Tūkanga ki Māori Plus me Whakaata Māori. Noima on Māori Plus. Trying to give the next generation a better tomorrow. Our skills and our uniqueness is great. A tahu ake nei tēnei whenua. Ko tōku kāinga. You know, this is not new to us. Whai I ngā tikanga Māori I roto I tō iara. Streaming now, ki Māori Plus. I respect the choices that whānau make. They will do, families will do what they need to do for their children. But the one child, the one mokopuna,
who wasn't immunised in our close whānau was the one who came down with measles. It was more than pain. Yeah. It was agony and suffering, and I wouldn't wish that on any grandparent, any parent, and any child. And worse, it was avoidable. Never again. We're a culture that understands when the balance is off. I just had this immense feeling that I was home. No mai, and welcome to Sydney, Karemas. A lot of my career has been finding glass ceilings to break through, but I'm right, I'm tough. Kia hora te tēpua te ao me moane e hoa ma nau mai. Hea e te ngā tino tohutohu i a koe, e mautonu ana i a koe. Growlings. Ka hau tonu taku hokai I te kaupapa papa kāinga. Tama te pōkai whenua o kumauka. Roa rawa atu nei, tōku iwi, e whakanga ana. Ka whakanuia mo ake atu. Not really what I had in mind when I thought I would be in the Māori, but hey, we're learning. It's been able to teach us so much, it's been able to nourish us so much. Tēnā tātou katoa. Kei taku koeni ngā wai hono I te pō. Reira te mihi aroha, te mihi maioha, te mihi mutunga kore. It's my baby. It's about the prosperous moons of the Maramataka. Tēnā tātou.
tēnā tātai, ngā mihi nui. Tēnā koe, Maisie. Wahine a tāhua. Waho, i roto tēnā reo rōreka e mihi ana ki a koe. Maisie's going to be joining us a little bit later on tonight to entertain us. Hari mō tēnei wā, kōkiri tonu, tēnei kaupapa. Our next tohu is the Ngā Ika Āwhiro Sports New Zealand Māori Sports Team of the Year Award. And to present this award, please welcome to the stage from Sport New Zealand, Chelsea Groupveld. Tēnā tātou katoa, e tautoko ana hau I ngā mihi, kua mihi a e taku papa Doug. Hoi anō, ki te whare utu nei, tēnā rau atu koe, e te ariki nui, koine ngā wai hono I te pō, e mihi kau ana. Ki te whare ariki, e te makau ariki, nei rā te mihi aroha kia koutou. Nā mātou o ihi Aotearoa, te maringa nui ki te tuku I tēnei taonga. Nō reira, tēnā tātou. It is my pleasure, on behalf of Sport New Zealand, to announce the recipient of the Māori Sports Team of the Year Award for 2025. And the recipient is Māori Kura Under 18 Wahine Māori Team. Ngā Ika Āwhiro, te tīma Māori o te tau, Māori Sports Team Award, nā ihi Aotearoa. Ko te toa, Māori Kura Under 18 Wahine Futuporo Rugby. Ke aku nui, ke aku rahi. Rahiri mai nei ki te kaupapa e whakakotei. Nei a tātou, I raro iho I te maru o Tūranga Waiwai Marae. Kei te ara koini, nā waihono I te pō, tēnā koe. Firstly, I'd like to acknowledge Mike Hester, New Zealand Rugby, and the New Zealand Māori Rugby Board. For us, Māori rugby is more than a sport. We learned that it is a kaupapa that connects us to our whakapapa and our whānau. When we wear the jersey, we carry the pride of our iwi, our tipuna, and every young Māori girl who gets the opportunity to put this jersey on. By bringing Te Ao Māori into our camps, through things like tikanga, te reo, waiata, and whakapapa, remind us that being Māori isn't just something that we leave at the sideline. It helps us not just to grow as players, but as people, to stand proud in who we are on and off the field. On behalf of the Under 18 Māori Kura team, I would like to say a huge thank you for this honour to our rangatahi, whānau, and everyone behind the scenes who can make this happen. Ngā mihi nui kia koutou. This award is for all of us. Thank you. Nui te mihi kia koutou ngā tō o tēnei tau. Nā, ko te tohu e haere ake nei, ko te toe huarewa, May the Solutions Māori Para-Athlete of the Year Award. To present this award, please welcome to the stage Managing Director of May the Solution and aspiring championship golfer, Dr. Jim Mather. Tēnā koe, Jim. E te iwi tēnā koutou katoa. E kui mā, koro mā, e raurangatira mā, he mihi anō ki a tātou I tēnei pō whakaharahara. I te wānei, ko te mea nui māku ki te mihi atu ki tō tātou kuini Māori, te ariki nui kuini ngā waihono I te pō. He mihi aroha tēnei ki aia. Hoi anō rā, koutou ko te whare ariki nui, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa. Tino hari koau ki te tūwaki I tēnei wā, ki te haramai ki te atamira, ki te tuku taonga I tēnei pō. Hoi anō rā,
I rungi te tono o te rōpu Mather Solutions, tino hareko rawa atu ki te haramai ki konei, ki te tautoko I tēnei kaupapa whakaharahara I tēnei kaupapa wairua Māori. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. And just briefly, Mather Solutions, we are involved in governance, leadership, strategic support. We do a lot of mahi with iwi entities, corporate organisations and also not-for-profits. We've been established since 2018, and for us this is very much aligned with our kaupapa of supporting Māori success and celebrating Māori achievement. Tēnā tātou. Ka hoki atu au ki te kaupapa o tēnei tohu. It is my pleasure, on behalf of Mather Solutions, to announce the recipient of the Māori Para-Athlete of the Year Award for 2025, and the recipient is Cameron Leslie. Te toi huarewa, kai para whaikaha Māori o te tau, Māori Para-Athlete Award, nā Mather Solutions. Ko te toa, Cameron Leslie, MNZM, Ngāpuhi, Haua Kauhoi, Para-Swimming. Kia ora everyone. Thank you so much for the award. It means a lot. The Māori Sports Awards sits real close to my heart, and it's a privilege to receive this award. Once again, can't believe it's been 35 years in the running. So I just want to do a quick shout out to, I guess, Mum and Dad for supporting me along my athlete career, my coaches along the way. We've had a full-on last 12 months from not achieving what we wanted to in Paris, and then coming back to World Champs this year in swimming and back to 2 silvers there. So thanks to Toyota for supporting me. They seem to really understand who I am and what I stand for, and I guess understand my life as well and how that fits within them. So congratulations to everyone, and shout out to Dame Lisa as well, being inducted into the Hall of Fame is massive, so well done. Congratulations to the other finalists and award winners tonight. Go well. Thanks. And to accept this award on Cameron's behalf, please welcome to the stage his father, Ross. Tēnā koe. Tēnā koe. I think he said everything enough for what's very pleased for what he's done. Thank you. Tēnā rā wātu koe. He Ross mo tēnā mihi. Hei waha ai kanohi I tō tamaiti. Now, moving along for Te Tohu Tākaro Māori o Aotearoa, as it's been mentioned earlier on tonight, it's been going for 35 years, and the first ever tohu Tākaro Māori o Aotearoa was held here at Tūranga Waiwai Marae. Along with distributing out all these awards and acknowledging the great players, athletes, managers, coaches of that given time, a big priority has also been to develop the next wave of sporting superstars. So over the last 35 years, Tohu Tākaro Māori o Aotearoa, in partnership with a range of amazing organisations, have raised almost $1 million in scholarships to support future Māori sporting champions. Nā, I tēnei pō, ka kōkiri tonu taua kaupapa to present the first karahipi, the first scholarship o te pō, ko te Kunenga ki Pū Rehuroa Massey University Scholarship. Please welcome to the stage tēnei a Dame Vara Palmer. Tēnā koe. Tuatahi ki te whare e tūnei, ki te papa ki waho tēnā korua, ki te areki nui kuini ngā waihono I te pō, tēnā koe. Ki ngā tangata katoa e huihui mai nei I tēnei pō, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tātou katoa. Kia ora, it's a real honour to be here tonight, and when someone mentioned, gosh, can you believe it's 35 years, I had a realisation that 35 years ago, I was standing here receiving a scholarship from the Hillary Commission, the Māori Women's Welfare League, and
it was a light bulb moment for me. I was a nobody. I wasn't very good at sport. I came from Pio Pio. You probably know a few people, Jeannie Mae Coffin from Pio Pio, the Fagan whānau, so there must have been something in the Moko River that was helping us out there. But I was a nobody in Pio Pio, and I got that scholarship, and I think I saw Howie here tonight, and Waimarama, they presented that scholarship to me. And with that scholarship came the sense of, I have to really do something with this taonga and do something that will help people. So I went on. So it gives me great pleasure here. I'm the Pouakonga at Te Kuninga ki Pūrehuroa, which is a flash name for the Executive Director of Māori Student Success at Massey University. And sport is all about success, and learning and going on and doing tertiary study is also all about success. So it gives me great pleasure to present our scholarship from Massey University to somebody who can't be here tonight because she is so committed to her sport that she got injured. So she can't be here tonight. But she is doing some amazing stuff at the moment, and I'll just read some of the things that she's already achieved, which is a lot. She is from Rangitane, Tamaki Nui, Ruia. She's played Whutupōro, rugby league, and touch. She's played for the Manawatu Cyclones. She had her first season this year, and she's been in the New Zealand Under-18 Sevens team, and there's a whole list of things. So she's got a promising career, but she also wants to study at university, and she wants to do a Bachelor of Arts majoring in psychology. So the person who's receiving the award is Te Maia Sweetman, who can't be here, but if you could all please give her a hand. Te Kuninga ki Pūrehuroa. Karahipi nā Te Kuninga ki Pūrehuroa, Massey University Scholarship. Ko te toa, Te Maia Sweetman. Kia ora tātou, kua whakarau I ka mai nei reru ngā tuahutanga o tēnei whare, tēnei au ka mihi. Hari te mea he kōtiro, te kaumā whiti, te kaumā waru tau, te pakeke e tūnei. Hoi anō he pakeke e whā te kaumā whātau te pakeke, e pakaru hoki ana ngā waiwai. What would Te Maia say? Te Maia would love to thank her mum. Like all of our rangatahi, they have fundraised, they have sold raffles, they have, they've gone on the bones of their bum to get her to tournaments, equipment. She would love to thank, there's two awesome people sitting in the room, Nathan Yvette, nā tērā kaupapa Te Maia I poi poi. So manu kura, Te Maia would love to acknowledge her two coaches, Christina and Rayana, and also Pa'asa, who help her in the world that she's leading. So aha kua kārea Te Maia I konei, mihi mōhio pai au kia Te Maia, me tōna whakapeto ngoi, ai rotu I te tau, ngā tau e hara mai ana. Nā re rungi nā kau whaketi mōna, mihi ana kia whāra Te Kuninga ki Pūrehuroa, me tēnei koha I whakawhiwhi nei e Te Maia. Mihi ana kia tātou. Next is the Toi Tū Kaupapa Māori Mātauranga Māori Education Trust Scholarship. And I'd like to welcome Māori Education Trust Chairperson, Baden Barber. Mana e tuku tēnei karahipi. Tēnā koe. Ka te ariki nui, kuini Māori ngā waihono I te pō. Tēnā hoki koe. A koe tērā e noho nei. I runga I te ahurewa tapu, tō pāpā, ki tūhaitia, o te ao mātua tupuna. Te makau ariki tēnā hoki koe, o te rā koutou, nā tēpū kau mātua, o tainui waikato, tāwhiri, tēnā koe, me o kōrero. Ai, ka pai. Mahi nā rangi whare, taku ara ki te kiingitanga tēnā hoki koe, ke miora e tūnei tēnā koe. Mihi ana kia tātou, kei aku rangatira kua haere mai ki te tautoko I ngā kaiwhakawhiwhi nei taonga. Noku te whiwhi kia tū hei kanohi mo te tarahiti kaupapa
Mātauranga Māori, te hoa atu nei tēnei karahipi ki te hunga rangatahi, ko eke panaku i te āhuatanga o te hākinakina, hoi anō, ko whaia nei tēnei mea te mātauranga. Kāre he, ahau nei, kāre he kaupapa kei tu atu i te mātauranga. Ai, mena ka whai wāhi tātou ki te mahi ngā hākinakina mo te wā, ka pai tērā. Hoi anō, me kimi backstop neha, mō mutu i te āhuatanga ki te hākinakina, nō reiri, ko te mātauranga tērā. Te tarahiti mātauranga, ana, kua hoatu 4,200 scholarships this year to the value of over $5 million. And that's hei te mea no mātou anake. That's with our partners, our iwi partners, our Māori Lands Trust, our institutions. But he kaupapa nui tēnā, ne? And so, noku te whiwhi, te haere mai nei, ki tēnei kaupapa, tēnei pō. Hoi anō, just want to put a plug into the other kaupapa that happened at the University of Waikato today, and our kuini Māori, nā waihono i te pō, nāne i karanga, ohanga ki te ao. Kapi katoa taua kaupapa i te hunga whairawa, te hunga e whakaro nui ana ki tō hanga Māori. And kaungunu, i ki ai te kōrero, he ao te rangi ka uhia, mā te huruhuru ka rere ai te manu, so ka mōhio tātou ki tērā. And from te ao hākina, te ao ohanga ki te ao hākinakina, e mihi ana ki te tangata, mana nei tēnei karahipi. We're going to do a thingy up there? Ana, ka pai. So, hara mai e tama, Bailey, Ngātai Krup, kua whakawhiwhia nei ki tēnei karahipi, whakanui a ki te pakipaki. Toi tū kaupapa Māori mātauranga te karahipi a te tarahiti mātauranga Māori, Māori Education Trust Scholarship. Ko te toa, Bailey Ngātai Crib, ngā tikau whata, Pāwhutu Pōro, Touch Rugby. Ngā kaunui, tēnā rā koutou katoa. Ki tō tātou kuini, ngā waihono i te pō, tēnā koe. Anō nei, ki tōna pai ariki, pai marire ki a tātou. Waikato, he piko he taniwha, he piko he taniwha. Tēnā koutou katoa. Nōku te whiwhi, nōku te waimarie, nōku hoki te honore. Kia noho tahi ki te taumata tangata hākinakina i tēnei pō. Kia riro hoki ahau ki tēnei karahipi, he awhina nui mōku, me ngā mahi ki te whare wānanga o te kūnenga, ki pūre huroa. Nō reira, mai te ngākau, whakaiti, mai i ōku kāwai whakapapa. Katoa, tēnei te whakamanawa ki ōku mātua, ōku kai whakako, tōku hāpori katoa, oti rā, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Nā e nei, ka hoki atu ki a ērena, ko wai ki tō taha i tēnei wā. Joining me here at table 33 is Anne-Marie Jackson. Kia ora. Tēnā koe. Now, I'm amongst the board here. I want to ask some controversial questions, but I won't. Firstly, I just want to know, now you're filling, should I say, big rugby boots or fast rugby boots of Dame Farah Palmer. Firstly, what does that mean to you and how has it been? Farah was a big reason of me coming on the board at the start, and she is synonymous with what world-class rugby and sport, Māori sport governance looks like. And so to have the opportunity to be able to pick up that rākau on behalf of the whānau has been wonderful. And I would like to acknowledge the late Matua Luke Crawford as well, who we're just coming into his first year, to acknowledge his first year of passing. And so they walk alongside our board in two different ways today. And so it's our role to kauea momo taima, just mahi a te mahi. Awesome. Now I will ask my question, what makes a good board? Because, yeah, I might need to know that later on. I think
think it's the most important thing is to kaha ki te kaupapa. So, and it's always to listen to your people. And also when you make a mistake, then you need to own it, move forward, seek that distant horizon, and then bring it to you. Awesome. Well, it's been my pleasure to catch up with you. Ai, paki paki mai. And we're going to go to our short break. Tēnā koe. He whakatairanga e te toi Māori. He tūhono ki te ahurea. He tūhura i te auahatanga. Tūkanga ki Māori Plus me Whakaata Māori. Māori Plus is the learning and entertainment zone for your whānau. They're the OGs. How cool is that, eh? Stream the best Te Ao Māori content. It's all just one click away. There's something for everyone. It's a banger. Mana o te iwi Māori. Irakati. And the Kazi says, like, come back whenever you want. Search Māori Plus on all platforms. Kia hua te wānanga. E te whariwānanga o Awanuiarangi, learning is more than studying. It's connection to your whakapapa, your community, your future, whether you're a professional seeking growth or you're starting your journey. This is your place of authentic Indigenous knowledge. Te whariwānanga o Awanuiarangi, learning that connects. Kia hua te wānanga. Tamariki like ours can go through this whole life being invisible. I'm so proud of my son. I can see how hard he's working. Au taia, tukula mai o kaha ia mātou nei tamariki kia tūranga tira. Ko au taia, haka. Mai ara rā te kāhui ariki, te kāhui te pua, te kāhui tai aruru atu nei. Whakaukaukou te wairua I nai anei. Kia utonu, ki o tātou mātāpono, te puku mahi, eri te ana koutou, eri te ana tātou. Our grandparents, that's all they ever knew, was to have a garden in their house, so I'm just hoping that I can teach somebody. As long as somebody takes up the practice, I think we've succeeded. If you put a good effort into something, the rewards pay off. So I sort of put my best effort into fishing, hunting, diving, whatever I'm doing. Get away from those phones and just put all that effort that you do into that environment. You know, it'll pay off.
tato te iwi, te iau toku reo, ngā manawa e patuki, me ki te ake, ke hoe ora me tātou, tai ao, kare o te tai, kori o te wai, toku kai ngā toku kai poho. Mai ora ki a tātou. E rau rangatira maho mai anō te pakipaki mo Seth Hāpu, te tehi o ngā reo rekara wātu o te ao Māori. Tēnā koe. Ana, hoki mai ki te ito tēnei kaupapa. He mihi anō ki a tātou katoa e pai nei. Tātou i roto i o tātou kāinga maha, marae maha puta noa I te motu. Our last scholarship is the Ngā Karahipi or Skills Active. Skills Active, Te Mahi Ako Māori Sports Awards Scholarship. To present this karahipi, please welcome to the stage from Skills Active board member Hine Maua Rikiraki. Tēnā koe whai. Taku Māoritanga. Kai roto I taku kōrero Māori, me te whakarite huarahi reo Māori mo āku tamariki mokopuna. Taku Māoritanga, kai roto I te whai I te ao o hauora, ko tākaro he hoa haere. Taku Māoritanga, kai roto I taku tautoko, I ngā Māori me ona moemoeā I whai mātauranga, rangatahi mai, pakeke mai, kai tākaro mai. Ko mātou ko Skills Actives tērā. Nō reira, kai taku āriki nui, e te koini ngā waihono I te pō. Nā ku I tāha etahi o kupu, engari tēnei ka mihi atu ki a koe, e hīkaka ana I te motu, I whakawhenua hoki I a tātou nei moemoeā, I wainganui a tātou te iwi Māori ahakoa te kaupapa, pēnei I te tākaro. Nō reira, tēnei ka mihi atu ki a koe e taku koini. Kei te whare, kei te kāhui āriki, kei te makau āriki, tēnā koe, tēnā koutou. Waikato tainui, tēnā koutou. E mihi ana hoki ki tēnei whare o te manaaki, ko Kimi Ora. Kua tōru tau, kua hoki mai tātou, engari e tikana kia hoki mai kia hiki I tēnei kaupapa, kia tū tēnei kaupapa I tēnei whare o te aroha, whare hoki o te manaaki. Nō reira, Kimi ora I te rangatira, I te whare, tēnā koe. He honore māku ki te tuku atu I tēnei karahipi I tēnei pō. Hoi anō, kei te mihi atu ki ngā kai tākaro no ngā tōpito o Aotearoa, tēnā koutou. Mai te pakeke te kaumā toru, ko tēnei kai whiwhi, ko ia tētahi e wawao ana I te riki, me te pāporo. Ko eke ake hei kai wawao ki New South Wales Rugby League, me etahi whakataitai ātakiwa nui I Ahitereiria. Ko tana moemoeā kia eke ki te taumata kounga, me te taitai o te ao kai wawao, me te whai I tōna nei huarahi mātauranga. E te iwi, me whakanui I tēnei kai whiwhi a Epiha Riki Murukete. No Ngāti Mahuta, Waikato iwi, tēnā koutou. Now, Epiha, kei konei koe? Kei konei, hara mai e hoa. Wai Maria tani wharau, kei konei he kairiwhi. Kare anō? Ka pai. He nui ngā motaka nei konei ngā rua wahia. Tērā prea kua mauia ki roto I te rārangi o ngā motaka I konei. Hui anō, tēnei te mihi nui,
Ki tēnei, kia Epiha Riki Murukete. Hara mai. Kei a koe tōrero. Tēnei tama, he tama tupurunga I te marae. Tēnei tama, he tama pāngahia e ona tupuna, he ona mātua. Nō reira, mihi nui tēnei ki tōna tupuranga. Nō reira, mihi ana ki a tātou katoa I tēnei po. Tēnā rā koutou katoa. Ka pai nephew, bloody rawe, Epi, just for clarification, that wasn't Epia, he was not a student. That's Aaron, ko Aaron Paki tēnā, ko ia te hea o tō tātou karapu o tani wharau, e whakapiripiri ana I a tātou, runga I te whira, e waho anō ki te whira, ngare nā, tika ana e tautoko ngā mihi ki a Epi. Rawe, nā, ka ū tātou ki te whakanui I te hunga kua eke ki te taumata toa I roto I a tātou mahi oaia nei ana, ko ki te anō hoki mō ngā rā kai mua I a tātou. Now, we focus on celebrating our Māori athletes who have reached the absolute pinnacle, te pairangi, of their sports to become te pikinga o tāwhaki Māori world champions. He whakanui o tātou toa tākaro, nau mai e whaia beri hauraki o te taurawhiri I te reo Māori. Tēnā koe whaia. Kia ora tātou. You'll be familiar with the term sub. That's me for my CE tonight, so bear with me. Kia ora ki nui, aha kare koe konei I tēnei wā, tēnā koe. Ko hoki nā mahara hoki kia Albie Pryor. Toro te kaumā rema kui mua nā tau ka aroha. Nā te taurawhiri tēnei honere ki te tuku I te taonga, te pikinga o tāwhaki ki Hawaii te mea toa. Kei te moe o? Oh, kei te taku. No. Nothing. Te pikinga o tāwhaki, ngā kaipara Māori toa o te tau, Māori World Champions Award nā te taurawhiri I te reo Māori. Ko te toa, Dr. Kālina Tongotea, he ki taumaha powerlifting. Wai kura taiapa ngai te rangi Ngāti Rangi Nui, te kura ātū, jiu-jitsu. Tēnā kuarua, haere mai, kia whakanui a tō tā tōko tau iwi, kia kōru. Ki te āriki nui kuini, ngā waihono I te pō, me tō whare tapu, pai mārire kia koutou katoa. Oh, this is such an honour to be here tonight with you guys, to celebrate Māori excellence in sport. 14 years ago, I was here on a wānanga for MAPAS, being welcomed into med school, and so it feels very auspicious to be here 14 years later, celebrating excellence in sports with everyone here. Thank you to my family, my whānau, mum and dad, my OG coaches, my coach now, everyone who has helped me get here. This one is for us, and it's a really, really special taonga. Thank you so much. Kia ora, ko te mihi tuatahi ki Queenie ngā waikono I te pō, tēnā koe. I just want to take this time to say how grateful I am to be receiving this tonight, and to my whānau that can be here today. But I know that this taonga isn't just mine,
but everyone who has helped me on my journey in my mahi. So to oku mātua, I just want to express how grateful I am for both of yous in my journey and helping me throughout everything. And to my coaches who are here tonight, I just want to give a piki mihi kia koutou to Big Dan, to Suze, Auntie Kai, Uncle Lance, and me toku papa. I'm not the best at expressing myself, but I want you to know how grateful I am for your guys' mahi. Also, shout out to Koro Tony, who isn't here today. And to my brothers who always beat me up during training and are always pushing me, ngā mihi. And I just want to finish it off to my gym. This is your guys' taonga too, because you are the ones that helped me get this tonight. Ngā mihi. Māori World Champions, that never gets tired, that never loses its sheen. Rawe, mihi ana kia kōrero hoeke, ki tēnā tino taumata e whāi ana te katoa, engari ko kōrua te toko iti I tai. Pēnā ki tō tātou tūpuna a tāwhaki. Nā, ko te tohu e haere ake nei, ko te tamāhine a papatuanuku te Awanui Whakaata Junior Māori Sportswoman of the Year. Te tamāhine a papatuanuku. Te tohu kai tākaro kōhine Māori o te tau, Junior Māori Sportswoman Award nā te Awanui Whakaata. Ngā kai tono, Lexi Finn te rarawa ngāpuhi Ngāti Tonga, mā tātoa, CrossFit, Braxton Sorensen McGee ngāpuhi Ngāti Wai, Futuporo, Rugby, Waikura Taiapa ngai te rangi Ngāti Rangi Nui, te kura ātū, Jiu-Jitsu. To present this award, please welcome to the stage representing Te Awanui Whakaata, Rian, and also Tu Matauenga Umanga Marshall. Tēnā kōrero. Kia ora. I te tuatahi, he te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō, e mihi nui ana ki a koe. Ki te rope whakahaere o te tohu tākaro o Aotearoa Charitable Trust, tēnā koutou. Ki te whare e tū nei, ko Kimi ora tēnā koe. Kia ora koutou te iwi, ko Rianne rawa ko toku. I'm Candy, and multi-sport athlete of the last decade or two, to Umanga Marshall. We are proud to represent Te Awanui Whakaata and the sponsors of this award, built on the vision of our tūpuna to challenge, change, and create new ways of building prosperity for our whānau. How exciting it is to be a junior high performance athlete, putting in all the hard work, achieving the goals through hard work, grit, and just everyday mahi. As a father of 3 daughters, I'm very grateful that they get to see people that look like them in their high performance space. So thank you. And the winner is, and the recipient is... hang on 1 second. Braxton Sorensen McGee. Braxton can't be here tonight, but she has sent through a video message for us. They're going to play shortly. Kia ora, my name is Braxton. I'm very sorry that I'm not able to be there tonight as I'm away with the Black Friends Sevens in Dubai. Just wanted to say that I'm very honoured to be a recipient of this award and would like to thank my mum, my family for all the support throughout the years, and my coaches and management for helping me get to where I am, and also my teammates for pushing me to be where I am right now. And I would just like to congratulate all the other recipients who are receiving an award tonight. Thank you. Kei konei a Rob Clark, me te ngā mema o te puari o Māori rugby, hei tikina I tēnei tohu mā te o kōhine nei. Tēnā koutou. Kia ora. He hona re klore ki te atua. He hona re te taku ariki, taku kuini, a nā wai honu I te pō. Te whare o te ariki, he rire hau, e pai mārere. He meana ki te moe moea o te tūpuna, a te puia
Anei te whare e tune nā marae I takoto nei. Anei te kaupapa. He mea ana ki te kaupapa I tēnei pō ko te kaupapa tuatahi he Māori te kaupapa. Anei te reo o te kingi. Be Māori all day, every day. He mihi ana ki te iwi o te taonga nā pui me nā te wai. He mihi ana tō taonga. He mihi ana ko te mahi o te mama o te taonga. Anei, we know that there are 3 things that make a champion. One of them is hard work and determination, and we heard our taonga kōrero to us tonight. But the main thing is the manaki, the awhi of the whānau, of the whakapapa. So mi ana e te taonga. It's an honour and a privilege to be here to receive this taonga. Nō reira, tēnei te mita. Ko te tohu e whai ake nei ko te tama ārangi nui, te taurawhiri I te reo Māori Junior Māori Sportsman of the Year Award. Te tama arangi nui, te tohu kai tākaro tama Māori o te tau. Junior Māori Sportsman Award nā te taurawhiri I te reo Māori. Ko ngā kai tono, Maya Campbell, Ngai Tū Hoi Ngāti Porou, Whakaama. Hami ora katu Ngāti Tū Wharetoa Waikato Tainui, Whakaama. Dylan Pledger, Ngāti Tū Wharetoa, Futupōro, Rugby. Ka karangatia anoa whaia peri hauraki mai te taurawhiri I te reo Māori ki te tuku I tēnei tohu. Tēnā no koe whaia. Kia ora no tātou. It is indeed again my pleasure on behalf of Te Taurawhiri e Te Reo Māori to announce the recipient of the Junior Māori Sportsman of the Year for 2025, and the recipient is Dylan Pledger. Te arakanui tīnā koe, tēnā koutou katoa. Apologies for not being there tonight, just due to other commitments starting my first full Highlanders pre-season. It's been tough to make time to get up here tonight, but very honoured to receive the Junior Māori Sportsman of the Year award. Yeah, I guess it's been a cool year. I've had pretty exciting times travelling over to South Africa and Italy with the New Zealand under-20s and just falling short of that, that World Cup win, which was gutting, but just an unreal experience. And then backing that off, going into a Otago NPC season where I had a lot of fun, and I think it was a great team to be a part of. And again, falling just short in that final, which was gutting, but a very awesome season with them. And I think just going into the future, obviously looking forward to seeing where I can take my footy and hopefully play for the Highlanders at some stage next year. I'm just very honoured to receive this award, and thank you very much. And lastly, I'd like to acknowledge the other finalists tonight, Maya Campbell and Hami ora katu. All the best with your sports and congratulations. It's a big achievement, and cheers. Thank you. Ka hau mai anō te hunga mai Māori Rugby, Tiki Edwards, hei waha I ngā kōrero mōtala. Tēnā koutou. Kia ora e te whānau na mihi kia koutou. Te āriki nui, te kuini nāwai hono I te pō. Tēnā koe. Tainui waka, tainui te awa, tainui te tangata, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. We just really have to be up here, accepting, and on behalf of Dylan, and we've probably been dominating the stage a little bit tonight, but ngā mihi to the young fella, got a big future ahead of him.
definitely in the right place. Jamie Jason will sort him out, and we'll see where he lands. So, nami, everybody, have a good night. Tēnā te āhuatanga o te Māori, mena I kei mai tō pāpa o me Neki Kimua. I'd also like to acknowledge on behalf of Dylan's family and his mum Jo, hei no Ngāti Tūwhari tō ia, so nō reira e mihi ana hoki ki te whare o te hiuhiu, ana hoki I tēnei wā, nō reira tēnā koutou katoa. You can find me here at table 26 with Auckland footballer Logan Rogerson. Kia ora. Kia ora. Now, I've been sent here because I hear you're trying to, how do I say this, outdo the red cards of Dick Garrett and Albie. Is this true? Yeah, I have heard they've got a lot of red cards, but honestly, I had to try free up my schedule and to be here tonight, so yeah, that was a big reason I took this red card. Wow, that was going to be my other question. Do you just enjoy holidays? Because tell me about it. Did you get, is it a 3-week suspension? Yeah, 3 weeks. 3 weeks I got for being a bit kennel, but... Well, look, I'm not going to say I'm the best person on the court, because if they gave suspensions in netball, I'd be you. So it's okay. Now tell me, what did you do in your 3 weeks off? Come here, spend time with whānau, beach in Auckland. I still had to train pretty hard. If not, I had to train harder. Coach wasn't too happy with me. Also in the game, we'd already had a red card before I got sent off, and yeah, so we were playing with two men less for the game. But the boys still got the win, so yeah. Kudos to the boys. Yeah, to the boys. All right. Well, so you're still on your suspension now, is that right? Yeah, I've got tomorrow the boys play at Mount Smart, so yeah, got another game I'm missing out on. So next week I'll be back for the derby against the team that I got sent off against. So it'll be interesting. So tip is just run away from whoever you hit last time. Yeah, exactly. I think I got a target on my back. So yeah. Awesome. Well, it's awesome to have you here, and on your holiday, make sure you get in some treats and things, but good luck for that game that you go back. I can't wait to watch. Awesome. Off to a break. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? Big time. We're going to talk about that. Man, the skill set that we have is getting contracted now for top tier money. It's still fully user pays. There's a lot of people that have transferred from touch. A lot of them are the superstars of those codes, eh? When is it going to get the credit that it deserves? It could be an Olympic sport and it should get a lot more recognition. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game, ki Māori Plus, me Whakaata Māori. Dorothy, open now, please! Where's the president? Swear to God, Snake, I don't know. And all you gotta do is get me to him. You're not my real parents, are you? I'm not a fool, Lisbon. Call me Snake. Wait, you can see this guy? Of course she can, she's a witch. I'm going in. It's a match. New movies every month. Streaming now, ki Māori Plus. Looks like we found our king. What's Nanya? Oh, Nanya. That's none of your business. Shop safer online with new dynamic security code. When you've grown up in a place like this, it never leaves you. Katimu te tai kapari te tai, tēnei te tai e huri. Moko was the way of saying I'm here and I'm beautiful. It's all connected in one place. So stunning. Bro, get out of here. Watch everything Whakaata Māori. Your favourite shows. Wherever you are, join in more places than ever. Join us for a great time. TikTok, Instagram, Facebook and YouTube with Māori Active. Oh, we're more than just rugby players. We've got heaps of skills.
And now it's all on your biggest screen. With the new TV app on the latest smart TVs. Be part of something bigger. There's history here, and you can feel it. Māori Plus. Kia ora, wahine. We're bringing it back. I would like to take you, beautiful wahine, Hello, George. and make you my wife, just the hot ones. Why do you look so panicked? I don't know anything about being Māori, and I know even less about men. Read it. The series that put the ha into aroha. You after a wife? You smell like a... The Māori into marriage. Find Me a Māori Bride. Streaming soon, ki Māori Plus. Kia ora mai anō tātou katoa I tēnei pō hira hira. Now, this next tohu is the Hine Ahuone Fletcher Building Senior Māori Sportswoman Award. Hine Ahuone, te kaipara wahine o te tau. Senior Māori Sportswoman Award, nā Fletcher Building. Ko ngā kai tono, Dr. Karlina Tongotea, ngā puhi ngaitahu, hiki taumaha, powerlifting. Portia Woodman Wycliffe, ONZM, ngā puhi, futuporo, rugby. Elise Andrews o ngaitahu, pahi kararori, cycling. Nā kua whakanuia. Please welcome to the stage Fletcher's Chief Safety and Sustainability Executive, Wendy Baines. Tēnā koe, Wendy. Tana tātou katoa, tana koe kuini nā wai, hono e te pō. Kia ora everyone, ko Wendy Baines tōku ingoa, ko aho te iti hei awhi kei ngā tangata I a Fletcher's. That was a mihi that was gifted to me by my matua in tikanga class. And I think it's because after weeks of sleeping on the marae floor and snoring away, he discovered that I was an executive at Fletcher Building. And so he gave me that te iti hei awhi. It was beautiful, and I will treasure it forever. Thank you, matua. As I was reflecting coming here and thinking about this award that I am so privileged to present, I came home one evening a couple of weeks ago, and my husband, as he often says to me, "How was your day?" And look, I work in a male-dominated industry, as sport I think often can be, and business often can be. And that particular day, it hadn't been a great day. And I actually said to him, actually today, I didn't feel respected in the room. And I was reflecting on that often as women in these roles. As my husband said to me in response, he said, "You know, women have to work twice as hard to get where they are today. You'd think we'd respect them twice as much." And so when I look around the room here, I know we've got this wonderful award, and I'll get to that. I promise. I've got the card in my hand. But I just want to acknowledge all of you women in the room today. No matter what you do, no matter what your journey's been to get here, you have worked twice as hard, and I congratulate you. But there can be only one winner, and the winner is Dr. Karlina Tongotea.
I'm a crier, guys. I don't know if I'm going to make it through. Again, ki te ariki nui, ngā waihono I te pō, tēnā koe. Wow, this was such a stacked finalist set of wahine toa, and it was just a privilege to have my name amongst theirs because I've grown up watching them on TV, and including Lisa Carrington, and knowing that, you know, these women, I look like them and they look like me, and there's a space for me too on that stage. So every time I stand on a stage, I'm so proud to show the world that there's Māori and Tonga, Dad. In powerlifting, we stand on a stage by ourselves. I would much rather be squatting something very heavy right now. But the journey and the path is never walked alone. It's always walked with my whānau, with my loved ones, with my coach and my squad, my teammates. Again, this one is for all of us. We did this. And we will continue to show Māori on the world stage. Thank you. Miharo, rao we katoa e nā kare aro toa haunga no ko ngā mea ko tutuki I a koe. Nā, e nāi nei, tēnā te taha wahine, ka hunuku ki te taha tāne. Ko te tohu e whai ake nei, te tama a tāne nui ārangi, te huinga tākaro Senior Māori Sportsman Award. Te tama a tāne nui ārangi, te kaipara tāne Māori o te tau, Senior Māori Sportsman Award nā te huinga tākaro. Riley Makea, ngā tika hungunu mua upoko, Hoiuka, softball. Joseph Tapine o Tūhoi, Riki, rugby league. Logan Tipene Rogerson o Tainui, Poiwhana, football. And to present this award, please welcome to the stage Te Huinga Tākaro trustees, Ngā Kohu Papuni and Titia Graham. Tēnā kōrua. Te mana, te ihi, te tapu. Kua tatu nei mātou ki ringi te marae o te kuini Māori. O tira, ki te makau āriki, te paki o matariki, a rire hau, a pai mārire. Tore tikau mā rima ngā tau o tēnei kaupapa. He tino taonga tuku iho, nō reira, he ti tēnei mihi, a kia raua, kia matua teki rawa ko Whaia Desiree. Nā rawa, I tiaki tonu tēnei kaupapa I roti te manaakitanga o ngā āhuatanga a matua Albie Pryor, nō reira te mihi atu kia kōrua. Te huinga tākoro o Aotearoa, Whaia Titia and I, it's our honour to present this amazing taonga this evening. E huama, no mātou te honore no te huina tākaro, me nā rōpū Māori tākaro o Aotearoa, ki te whakanui tēnei tanata, kua whiwhia nei ki tēnei taona whakahirahira, ko Joseph Tāpine. Aroha mai rā e hoa mā, kua rere mai tana whakapāha mai a hitreiria, ko mau atua ia ki reira, no reira anei aia e rere mai nei a Ipurani. Kia ora. First, I want to apologise for not being able to make it in person, but I'm extremely honoured to receive the Senior Māori Sportsman Award. Such a huge achievement for myself. It doesn't matter if I'm playing in a row or representing our country. I try to represent our culture at the highest level, and I'm extremely honoured to be recognised for that. I also want to acknowledge the finalists, both Logan and Riley. I think keep doing what you're doing in your space, in your sports, brothers. I think it's a huge thing what you're doing, and inspiring our next generation.
I also want to mihi out to all the people there from Rotoki. I recently got to go back and stand on our whenua and reconnect. I hadn't been there since I was a young kid, so to reconnect with our culture and our whenua was such a big deal for me, and I hope you have a good night. Thank you, guys. A ka hau mai te te o ngā mema poari o te Riki Māori and Rugby League legend Howie Tāmati. Hei kohi tēnei tohi. Tēnā koe. Whew. I left my book behind. It's okay. He mihi atu ki a koutou katoa. E pai rau atu ki tēnei pō. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tata katoa. Got a bit of a problem at the moment. I was holding on to this book, reading it again and again at the things I was supposed to say about tipini, and I left it back at the table. Anyway, I'm just saying on behalf of myself that I think the player we're talking about, he is something special. His size, his speed, his power here's my book. Big book, eh? That's all I'm good. But he is a special player. I have met him a number of times, obviously, by being close to the Kiwi camp. He deserves this. If we were to say who's the best player in the Kiwi team, you would say his name. I'm really proud to stand here and be the presenter. But I would also like to pay respects to Te Ariki Kuini, Te Ariki Nui Kuini Nā Wai Hono I Te Pō. It's a beautiful name, and I'm very, very proud to actually say this. So, in regards to our the presentation, here's a presentation I'll give you today, and I'll get off the stage. Thank you. E hoa ma me mai kone ki Joseph, ka mohi o tonu ka tino tū whakaitia e konei taha i a koutou I tēnei pō. Koe kai ahitere e kōroa kei e wehe ana mai tana kaina mai roa toki. Engari, I waimaria ki te hoki atu te wai kone e tākaro ana mo nā Kiwis, I hoki ki tana kaina, ki tana marae, ki tō maua marae. Ki reira, I tūrina tana tūrana waiwai, I rono ki te hau o ana mauna, I hae reira ki roto I te wai o hina mataroa. Nō reira, koe nei te mihi, mai taku mokopuna, me ki, mai tā mātou mokopuna ki a koutou katoa ki te pō I whakanui nei ai. Nō reira, kia ora ki a koutou katoa. Tikara e nā kōrero. Well, first of all, that's one for Rugby League, and that's going up against about 8 awards for rugby this evening. But it was a big one. It was a big award, so that counts. But he rawe, tika katoa e nā kōrero. Joseph Tapina, ka musu wā tātou toa tākaro katoa. He kaunga, ko eke. Engari,
Aha koe ki te ana I a rātou e piata tāna I runga I ngā papatākoro, I runga I ngā ata mira nui o te ao, he tamaiti tēnā nō rua atoki. No ngā pāhara keke, no ngā marae, no ngā hapu, ana kua whanake, kua tipu, aha koe e noho tatana, aha koe e noho tawhiti ana. Kaua rawa tēnā e warewaretia I te mea ko ngā mea e whai ana e nā tapu ai, ko ngā tamariki nohi nohi e whanawhana nei te pōro e uma nei roto I ngā pātiti o te kāinga. Nō reire, e rawe tēnā tōna tūhonohono anō kia hoki atu ki tōna u kaipo. Nō reire, e mihi ana ki aia me tēnā tohu. Now, we've got one more tohu. But within the normal kind of runnings of this event, but we've got something very, very special acknowledgement. This next tohu celebrates a toa hākina kina Māori, recognising the accomplishments over an entire career. And it also places them in a very illustrious group that's only reserved for the most iconic Māori athletes of all time. This is a very special tohu. It's Te Whare Mā Tāpuna o Te Ao Māori, Māori Sports Hall of Fame, and we're about to induct the latest member to Te Whare Mā Tāpuna o Te Ao Māori. Alongside, I'd like to call on Dame Farah Palmer. So if she can join us on stage as well. Ara, ki tōna taha, hei waha a mō Fletchers, ko Val Pānui, rawa ko David Thomas. Tēnā kura, nau mai, haere mai. Kia ora mai tātou. Kei ngā maunga whakahi o tā uki oh gosh, I've forgotten it. O tā uki rā o nā. Ki ngā rau I'm so sorry, people. Anyway, it's not here, eh? E te araki nui, kuini ngā wai hono I te pō. Te kau I araki, o tainui waka, pai marire. Kei ako rangatira, kia koutou, ke taimai nei I raro I te kaupapa o tēnei wā, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Valanai with Fletcher Building. It is our pleasure tonight to be able to say on behalf of Fletcher Building how honoured we are and privileged to be a part of this overall occasion, but more specifically to be a part of this very special event, which is, our MC said, happens very, very rarely. In fact, this is only the second occasion, as I think. Up to you. Tēnā koe te marei kura, te kahurangi te araki nui, koere ngā waihono I te pō. Me te kahui araki whānui, tēnā koutou, pai marire. E mihi ana ki ngā tangata whenua o te rohi nei, tēnā koutou. Tēnā koutou I te iwi katoa, nau mai haere mai, ki te taonga o te whare mā tāpuna o te ao Māori. Good evening, everyone. Ko Val Pānui tōku ingoa, te huri tēnei te awa tūpua, ka hui tūpua, me Ngāti Whātua nui tonu, ko ai te awa, ko te awa ko au. In the late 1990s, a unique partnership was forged between the late Mātua Albie Pryor and Peter Nevin of Fletcher Construction. Part of that collaboration also saw the partnership with Te Tohu Tākaro or Aotearoa Charitable Trust, Mātua Albie, alongside Sir John Ture, aroha mai, and Dr. Peter Sharples, who also served on the Māori Advisory Board. That partnership was forged during the Sky City project.
When we move forward to 1992 to 2015, Fletcher Construction were a huge principal sponsor for many awards. And then come 2016, Fletcher Building continues that strong partnership now today. So 35 years has been a very long time. I stopped counting how long we have been part of this partnership. But on behalf of Fletcher Building, it has been an honour to be here. It's been an honour to be voluntold each year by Matua Dick how and which taonga we're going to present. So this year has been an honour to do this one. I have frequented the stage quite a few times, and it's going to be an honour again tonight to actually be part of this taonga. Lisa's name has been on a card many times that I have drawn out of the red envelope. Last year was the first time I actually got to shake your hand, because Lisa's always been travelling and doing her thing, and the accolades, there are so many to go through, but we can all share and we can all say that she is an amazing, extraordinary athlete. She represents mana wahine toa on many stages, from Olympic gold medals to the Hamburg Awards, to the Supreme Award last year, and then this taonga this year. So on behalf of Aotearoa New Zealand and Fletcher Building, congratulations, kahurangi, Lisa Carrington. Kia ora koutou. Te ariki nui, koini ngā wai hono i te pō. Nei rā aku mihi whakateitei kia koutou ko te kahui ariki. Tēnei au he uri no te aitanga māhaki me Ngāti Parau. Engari, he waka anō tōku, taku waka whakataitei. Ahakoa, haere au kia hia, ki hia ko koutou. Toku iwi Māori, ngā kai hoi e whakatere ana i tōku waka ki ngā pai o angitu. Tēnā koutou katoa. I stand here today incredibly humbled by this honour, to be inducted into the Hall of Fame. I've spent most of my life chasing milliseconds on the water. To be recognised in this way is truly special. To stand alongside so many incredible Māori sports people whose stories have inspired me from a young age is a true privilege. While I receive this accolade, I see it as a reflection of all the people who've helped shape me. The coaches who challenged me, the teammates who pushed me, the family who supported and comforted me, and the communities that uplifted me. Through working with my K4 teammates, I've come to understand the true power of teamwork, and I'm grateful to share this moment with everyone who has played a part in my journey. I've been fortunate to pursue excellence, and without the support I've had, I would never have accomplished what I have. Growing up in Ohope, I was surrounded by nature, the ocean, and a sense of possibility. I didn't always know what my path would be, but with the encouragement of my parents, I was always driven to give my best. Sport became the avenue that allowed me to strive for the best version of myself every day. It taught me discipline, resilience, patience, and the importance of showing up, not just on the good days, but especially on the hard ones. But more than medals and records, my journey has always been about purpose. My purpose has been to represent not just me, but my people, my whānau, my iwi and my country, to show young girls, especially Māori girls, that they can dream big, work hard, and stand tall in any space they choose, that they belong.
The Māori Sports Awards is an important movement, one that uplifts our people, champions diversity, and believes deeply in our potential to achieve greatness. In closing, what I've learned from my sporting career so far, that success isn't always linear. There are setbacks, doubts, and days that test you. But if you stay grounded in who you are, trust your process, and keep getting back up, you will look back and realise how far you've come. Let your values guide your ambition, and don't be afraid to redefine what success looks like for you. To the Māori Sports Awards, thank you again for this tremendous honour. I am grateful to be a part of this whānau and keep championing the success of our people, because when we celebrate each other, we rise together. Ngā mihi nui ki a koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. And just before we have our waiata Takinaki, our latest inductee to the Māori Sports Hall of Fame, please be upstanding for the arrival of Te Ariki Nui Queenie Ngā Waihono i te pū. Oh my God, that was a false alarm. But you guys were fantastic. That was quick, urgent reaction. Nobody buckled. Nobody wished for a drink. Nobody sat down. No reire. E noho tātou e hoa mai. She's nearly here. Aroha mai I tēnā karere pokano. Aroha mai tātou e kare mai. He oi. Hei whakanui I tā Dame Lisa Carrington, I tōna ekinga ki te whareta mātāpuna o te ao Māori, anei a Seth Hapu, anei a Maizirika, me tēnei waiata hei kina ki tēnei rangatira o te ao Māori. Tēnā kōrua.
E raranga sirama, Dame Lisa Carrington. Mihi mai anō, mihi mai anō, mihi mai anō. Ea Seth Hapu, Maisie Rika, e nā reo rō reka, hei whakanui I tēnei wā tātou rangatira. You guys have been fantastic. Great, head on a swivel, been alert. Thank you very much for being an amazing crowd. So what we're going to do now is just before we come into our last award, Edna's on the scout. She's trying to find somebody. If somebody wants to get interviewed, raise your hand right now. Nobody wants to put their hands up. So Edna's going to go find out, but it's been an amazing night. He pai wenei momo kaupapa. Again, not to get too kind of stressed out about all the heavy stuff that's going on in the world. He mea nui tēnā that we don't forget to celebrate the good things that are happening in te ao Māori. He nui ngā tau kume ngā tau kome I roto I ngā momo mahi katoa engari ki te ana te nei te whakatiranatanga o tēnā, o te ora, o te Māori. Tonight, we've seen a massive celebration of Māori sporting success across a range of different hapu, range of different iwi, range of different sports. Also, that was mentioned today, ohanga ki te ao. We're looking at all of these incredible things. And ko tēnei te tuāpapa o te ao Māori 35 years ago, like there weren't so many of the athletes, there weren't so many diversity within sport, but we've seen the growth of what Māori can achieve within Māori sporting excellence, but also we've seen the growth of so many other aspects of te ao Māori. Tō tātou reo, e whia nei ngā tāngata ka tūtū mai nei ki konei ki te kōrero me te arero Māori. I ngā tau kāri tino rongo tō tātou reo Māori ki e nei momo kaupapa. How many other aspects are we seeing within the growth of economic development and all these amazing things? So tonight, e wama, I hope that you enjoy it. I know that it's been a big year. I know that we're all kind of crawling towards the finish line when we come to our holiday break. Engari kia tātou tahi anō te pakipaki, kia tātou anō ki te iwi Māori, e koke ana, e whanga ana, e ke ana I roto I ngā mahi katoa. Nō reire, mihi ana kia tātou. Ina nei, Erena, Mikaere, she's found somebody. She's found up volunteers here. And she's just about to get up to somebody, but I think that we might have a special guest that's coming in very, very shortly. But Erena, kei a koe te wā e kare me tēnei kōrero poto. We'll be very fast. I'm down here and I've sprung it upon this person. So firstly, can you introduce yourself? Tēnā koutou, ko Rihari Daimon tēnei huri no Tarariki. Okay, and let's just check, how has the night been for you tonight? Because the kai, reka. O hākua te wera, tino rawe te kite atu I te katoa o ngā tino ihorei o tō tātou mahi, te hākinakina o tātou rangatira Māori e tika ana hei tohu moa tātou tamariki mokopuna moa popo. Awesome. And now, the superhero thing here is Māori blood? Ai, e tika ana. Absolutely. Awesome. And we now await the arrival of Kuini Ngāwai Hono I te pō, so kia ora. Thank you. Tēnā koe. Tēnā tātou. E kare mā, tuki tūtū mai kua tai mai tō tātou kuini, tō tātou arikini.
Kei taku ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Tēnei tō iwi Māori e mihi kau atu ana ki a koe, tō tāinga mai, a hākua ngā tini kaupapa e pīkau nei a koe e mihi ana ki a koe, tēnā rawa atu koe kua tai mai ki wainga. I tēnei tira, e whakatina nana i tō o hāki kia tino rangatiratanga tia te hauora. Nō reira, tēnā koe kua tai mai i tēnei pō. Tātou katoa e noho, tēnā tātou. Te ariki nui with impeccable timing because we have come to the final award of the night. Kua tae tātou ki te tohu hihiri o ngā tohu tākaro o Aotearoa, ko tēnei a te rongo maraeroa, the Albie Pryor Memorial Māori Sportsperson of the Year Award. Ko rongo marairoa, kai para Māori o te tau, Albie Pryor Māori Sportsperson of the Year. E kare mai tēnei wā, ko whakarite a tātou, ki te hua ake kō wai te toa, te ko te inoi kia tai mai tō tātou ariki nui ki runga i te ātā mira nei, māna tēnei taonga e whuatu ki te tohu, ki te tangata ka whiwhi atu i tēnei tohu. I te ariki nui e hare mai ana ki runga i te ātā mira, all recipients of each of the tohu from tonight, including the Māori World Champions, are in contention for the Supreme Award to honour the late Albie Pryor, founder of the Tohu Tākaro Māori Charitable Trust. Arā, ki te waha i tēnei tohu mai, te Tohu Tākaro Aotearoa, ka pōwhiritia mai anu hoki i te kaumātua o tēnei kaupapa a he mana waka. Tēnā koe he mana, tēnā koe. Kei te wiri katoa nā pona o he mana. I muatu i tēnei, nā wari no iho. Nā reira, e taupiri mauna, whakatau. Te awa o Waikato, e rere. E hoki maharana ki te timatana o tēnei pō. Te tohu to te tākaro, ki raro ia Albie Pryor. 35 years ago, we were here, ko tana kuia, ko te ātairani kāhui, te mokopuna o te motu, I konei e nohana. Ko he mana tētahi konei. E nari ko te harikoa, I konei anō, a Dave Farmer Palmer. Nā reira kua whiwhi hoa, ki te hara mai ki te tukatu I tēnei taonga. Kare tātou te mōhio, 35 years ago, a man of Albie Pryor's calibre, he was a butcher. He had a butcher in Green Lane. Somehow our paths crossed. And when the first awards came here, he tono ahau nā Albie Pryor. 35 years later, he tono ahau nā Albie Pryor. Nā reira Albie, hoki wairua mai ki tō pō. It is without doubt I stand here honoured. I moi tō tātou kuini, ia nā wai hono te pō, tēnā koe. I tata nei, a rātau I te whare wānanga o Waikato. I raro I tō karana, I tō pōhiri, kia huihui mai te tini me te mano o tāwai te Māori. Tērā kaupapa, ko te tuki pai, I tēnei pō, ko hoki mai kia koe. Ano, ko ki tō puki te hākari. Ko tēnei taona, e karama. Te rongo mārairoa, Albie Pryor Memorial Māori Sportsperson of the Year. I stand privileged on behalf of the Tohu Tākaro of Aotearoa to be here on behalf of you all to name the recipient of this prestigious award. Can I hear the drum beat, please? Because my heart is going like hell. Ho mai te whaki. Tukuna te umere ki tātou taona mō Albie Pryor, tākuta Dr. Kalina, tanga
rangotea. This is the third time she's come up. Oh, man. Pretty speechless for this speech. Wow. To receive this taonga from ki te āriki nui, ngā waihono I te pō. Just incredible. And up here you will see Mum and Dad, the first people who coached me since I was 7 years old. They made me the relentless person I am in my sport today. Recently, I have been watching a lot of Black Ferns YouTube videos. Best rugby team in the world. And every time they name the players, there are the wahine toa left behind, but not really left behind. They're called the tāhuhu. And they're just as important as the people playing on the field. They're important for keeping them resilient, for keeping them honest, training them hard. My parents were hard trainers. My tāhuhu are my parents, my coach, my team, my family. I'm so lucky to have them. Wow. I think the last thing that I want to say is that just any Māori girl out there watching this right now, this is for you. This is for us. And I have loved and been so privileged to watch so many wahine toa walk across the stage from previous years. There's a huge legacy, I realize, with this taonga, and I'll be aiming to live up to it. Love you, Mum and Dad. E te iwi homai anō te paki mō tō tātou toa. Rongo marae roa. Dr. Karlina Tongotea. E kare mā e te arikini. Ko mutu ngā mahi mō tēnei pō. Nō reire mihi ana ki a tātou, ngā karangaranga, ko tō ia mai, ki roto i tō tātou whare ki runga i a tūranga wāwai marae.
fantastic night. What a great event celebrating Māori excellence. Erina, and I know everybody's going to laugh, she's going to stand up and, you know, ha-ha, she's like, yeah, a foot taller than me. But Erina, how was tonight? Play? Beautiful. To celebrate Māori excellence in sports, incredible. Awesome, awesome. Nō reira, ka kore tōroa tēnei wāhanga ki a tāua, o tira ki te hunga I whakapāhotia tēnei. Have a fantastic raumati ngā hua katoa te wāhanga tau ki a koutou, ki a piki te ora, ki a tātou katoa. Noho ora mai, ara ka waiho mo tō tātou kaiwaiata. Hei whakataunaki I tēnei wāhanga chorus tāwha no te kura kaupapa Māori o Māngere. Haere mai, haere mai, haere mai. Pai mārire ki a tātou katoa. Tēnā tātou. Seconds and counting. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. T-minus 20 seconds and counting. All the second stage tanks now pressurized. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. And so in 1972, the Atlas